CNDH-RDC yashyize ahagaragara raporo y'ibihimbano igamije gukingira ikibaba abari bashinzwe urugomo rwabaye mu gihe cy'icumbi y'imyigaragambyo ryo kuwa 12 Kamena 2026 ryabereye mu ngoro y'inteko nshingaamategeko. Ukuri ntikuzacecekeshwa. Ubugizi bwa nabi n'abunganizi bacu mu by'amategeko bamaze kwegera ubushinjacyaha bukuru buri hafi y'urukiko rukuru rwa gisirikari kugira ngo hamenyekane ababigizemo uruhare. Turasaba iperereza ryigenga mu by'ukuri. Aya ngaya ni amagambo akomeye cyane mu itangazo ryaje riherekejwe n'aya magambo. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro rya C64. Itangazo nyine ryashyizwe ku rukuta rwa X rwa Martin Fayulu, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubuyobozi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Iri tangazo niryo tugiye kusomera hamwe muri rusange nk'uko muri kugenda mubibona kugira ngo tumenye byinshi bikubiye muri iri tangazo neza cyane. Itangazo ritangira rigira riti itangazo rya coalition article 64 ku mwanzuro wa raporo CNDH ku byabaye tariki ya 12 Kamena 2026. Ihuriro rya coalition article 64 C64 ryakiriye itangazwa rya raporo yakozwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu CNDH-RDC yerekeye ihohoterwa ryabaye mu myigaragambyo itarangwamo urugomo ryabaye tariki ya 12 Kamena 2026 imbere y'ingoro y'inteko nshingaamategeko Palais du Peuple. C64 ivuga ko iyi raporo yemeye ku mugaragaro ko habayeho ihohoterwa rikomeye y'uburenganzira bwa muntu, guta muri yombi no gufunga bidakurikije amategeko, gukomeretsa umubiri no gukorerwa ibikorwa by'iyicarubozo, ibikorwa by'ubuhemu, gusahura no kunyaga iby'abandi. Iyi raporo kandi igaragaza ko bamwe mu babikoze bashobora kuba ari abapolisi b'igihugu cya Kongo, abandi bakaba ari abantu bivuga ko bari mu itsinda rya Force de Projet ndetse n'abandi bantu bagize uruhare muri ibyo bikorwa bitandukanye. Kuba ibi byemewe n'intambwe ikomeye, byemezwa ko koko kuva tariki ya 12 kugeza ubu habayeho ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bw'ibanze bwa muntu. Ariko kandi ibi ngibi ntibihagije kugira ngo byuzuze ibisabwa bijyanye no kumenya ukuri, ubutabera, indishyi ku bahohotewe ndetse no gukumira kwibi byongera kubaho. C64 iragaragaza kandi ko hari ibitagenda neza bishobora kugabanya igaciro k'icyizere cya raporo. Icyambere hari icyo
ibyo raporo ivuga ko bitagaragara neza ubuhamya bwatanzwe n'abahohotewe bamwe. Ikindi gihangayikishije kurushaho ni amagambo yatanzwe nyuma y'itangazwa rya raporo y'umukuru wa CNDH bwana Paul Nsapu kugabanya uburemere bw'ibyabaye no gushidikanya ku buhamya bw'abahohotewe ntibihuye n'ibisabwa ku kigo kigomba kurinda uburenganzira bwa muntu burimo kwigenga butagobogama gukorera mu mucyo no kwitwararika nk'uko biteganywa n'amahame ya Paris. Ibi rero bigabanya icyizere cy'abaturage n'abahohotewe bagomba kugirira CNDH n'imyanzuro yayo. Icya kabiri ni raporo ntishoboye gusobanura neza ko abantu bapfuye cyangwa baburiwe irengero kuba ibimenyetso bitari bihagije bivuze ko ibyo bintu bitabaye, ahubwo bisaba ko iperereza rikomeza kugera igihe ukuri kose kuzagaragara. Kugeza ubu abantu babiri bashimuswe imbere y'ibiro bya SID baracyaburiwe irengero. C64 irasaba inzego zibishinzwe gufata byihuse ingamba zose zikeneye kugira ngo abantu bose baboneke, hamenyekane uko bameze ndetse hanamenyekane ababigizemo uruhare. Ngo tugeze kuri page ya kabiri. Icya gatatu, imyanzuro ya raporo ntishoboye gushyira ku rwego rumwe abigaragambya mu mahoro n'abakozi ba leta. Inzego z'umutekano zigomba mu bihe byose kubahiriza amahame n'amategeko, gukoresha imbaraga zikenewe gusa, kugereranya, kwitonda no kubazwa ibyo zikora mu gihe zikoresha ingufu. Nta kutumvikana ku bijyanye n'imigendekere y'imyigaragambyo bishobora gutuma hafatwa abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa ngo habakorerwe ihohoterwa n'ibikorwa bibatesha agaciro kandi bari gukoresha uburenganzira bwabo bwemewe n'itegeko nshinga. Raporo ntiyasobanuye neza mu buryo bwimbitse uruhare, umwanya n'urwego rw'abavugwa ko bari mu itsinda rya force de projet, n'ubwo uruhare rwabo mu bikorwa by'urugomo rwagarutsweho kenshi. Kuba amatsinda y'abasivili ashobora kuba yarakoranye cyangwa yarahererekeje inzego z'umutekano cyangwa yarabyihanganiwe bisaba iperereza ryimbitse. Uretse ibyagaragajwe na CNDH, abunganira mu mategeko abahohotewe bamaze kuregera ubugenzacyaha bukuru buri hafi y'urukiko rukuru rwa gisirikari basaba ko hamenyekana inshingano z'abaharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'inshingano z'ahanini z'abakoze ibyo byaha byose, abafatanyacyaha n'ababigizemo uruhare mu ihohoterwa ryabaye tariki ya 12 Kamena 2026, ndetse no gusaba ko abahohotewe bahabwa indishyi zuzuye ku byangiritse. Kubera iyo mpamvu, coalition article 64 irasaba ko habaho iperereza mpuzamahanga ryigenga ribogamye ku kuri, ryihuse kandi ryizewe, rigamije kugaragaza ukuri kose kuba bigizemo uruhare, kumenya irengero ry'abantu baburiwe irengero, kumenya no gukurikirana mu mategeko abakoze ibyaha byose bafatanyabikorwa n'ababigizemo uruhare, gutuma abahohoteye bahabwa indishyi zuzuye. Cya gatanu, gushyiraho ingamba zifatika zo gukumira kwibi byongera kubaho. C64 irakomeza guhagarara ku ruhare n'uruhande rwayo rw'abahohoteye kugeza igihe ukuri kose kuzamenyekana, ubutabera bukabageraho kandi ibyangiritse byose bikishyurwa. Ni muri urwo rwego no muri ubwo buryo gusa leta igendera ku mategeko, kurinda uburenganzira bw'abaturage no kongera icyizere abaturage bagirira inzego za leta bizashobora gukomeza no kuramba. Byakorewe Kinshasa tariki ya 27 Nyakanga 2026. Coalition article 64 igamije kurengera itegeko nshinga. Bashyize umukono kuri ritangazo Martin Fayulu, Jean-Marc Kabunda, Moise Katumbi, Augustine Matata, Denis Sanga. Iyo rero ni baruwa yanditswe na C64, ibaruwa byumvikana ko irimo
imbaraga nyinshi ariko no gushakira uburenganzira abahohotewe cyangwa babujijwe ubwo burenganzira mu bihe bitandukanye ubwo bahohoterwa ku itariki 12. ubwo rero no gutegereza ngo tuzarebe ko gahunda zizarangira.